Welcome to Newer Bible. Wana me baka thie doloi ka Bible. Te ka roi mi chalat ka kwara merode. Mi che nyodo sha Elijah nang nial kom kwara ko. Chine tu wan thie ko mi Elijah te nial. Chana rajin chalat gwi ka kwara merode shogara ka ba welkel. Chaja ladine. Kamin wake ka roi Nana je shuturbil mai kene jog mai ken dangrau Elijah kene Elijah da ke chu Elijah wan nial ke ruot meraje me la nu cha Elijah nang nial kom kwara ko da kon je gwaje ke men cha la de Yesu karaso ka John chogo diok ka ba wel diok chi Yesu ya la de tel ramai chu wan nial anin jen min be pe nial en la garan metel ramai chu wan nial Nyo da je nu Elijah kana nang nial gwa da kom kwara ko ten dung do cha ja lat ka kware nu Elijah cha ja nang nial da na ma ko la to gdi rei Bible la cha nial dang diok lat ten ka tuk cha ga wa cho ka kel ka ba jandaro ba kel cha wene ka chu ko chu wei kwana ran cha ka shadan ka bana je chal ni ka shadan bere yer right Kennedy nial kok kemol pin amene win mon kelu ngai kon enu tela dit la jel nial kom kwara ko nial mi amen cha lat wana me nial gwa da di de ringten kadit shoga badda ka ba jok chide bit cha raja me cha gor pin ajane kamo cha puar ke nial gwi yo min chilar ka tedu ka pai ke ne kwel Tinchi lab gwad ni kien. Kangane ke nat in chere ke kwidian. Ken ga nat tinti diti. Nyala raude a gwad and shang kapai kene kwelitin. And gwad mo teleting mitatin. Nyala diodian a jan gwad and shankotin. Kachi ye shujalade nu telaramishi merwithin. Kwela nyalandian cha Elijah nang tino. Elijah kana nang nial kom kwara ko ka kana nang nial gwadan ta kweletin anial kel ka rai chudo do mi joje no cha Elijah nang ten nial gwadan la dire jalten karun tungwan ka kor ka me cha Elijah nang nial chwarai lat ka kwara mere ka kwene merode cho jandaro de kel ka bedwero wana me Elijah cha kwel juda ni yoram garwargak Janan rajan chalat ka chuwar gak ben kaje me jake agong ni Elijah wei na me lar konyal le kob gur ne David ko kina gwono duob gur ni Yoshaphat ki duob kwar Juda ne Asa George wana me nu Elijah kana nang nial kom kwero ko tala war gang tala jaka ro nial me nang ke Elijah nial cha nang nial nang ani ja gwada dien cha nang nial la di de ringten chwa ja nang gwada dien wi mon ajan gwada mo chwa war ga chwa ko lo gortena ka chwa ko la ja ka kwar Juda ni Yoharam ka kwara menyam chwa ga wal badda ka ba wero cha ja nyot ko nu cha Elijah kon nang gwad do dien e ye ko cher ke me ja Philip cha nang ye ka kor ga me che jolak der wa ja mon dire ja ka la chwa ga badda ka ba jandio bangwan wa ka janwan ka kwija mo Elijah kana wan yal kom kwara ko tara mi shimar wan yal ene garanin be pinyal Elijah chaja nang gwada din mi chuwa tektin amene liade antame telip rei kokede libe ne jelis ka jibru shoga walkel chajinga da te wal chakalatin rei diente abletin ke Hanok ke Abraham ke Isaac ke Jacob ka ba wal diok cha jalat tene chu ne diality liure ngada ka ken me cha lar jek ka chu ga ne nan ka chu loy kien te ka chu ga nyo da nu karol ka jal wi mon ka ba jan dio bangwan ta ka ne diality ngai ke ka ngas den dundu ta la rammi simen cha lat jek ka ke ko chu ko duor mo gwa ne jen char ko cha ka de ja ka go a tel liu dung me tel kon nei diality tende Elijah tin kana Hanok
managing other dial shikelu renga dien ka ken me chukod ala nijek min no raja me nywa ka menuku ka time be subscribe to my channel Nuer Bible. Thank you for watching.